मणिपुर टॉप चैनल की मैकेदी मैम तेंतक मरोब पाव खर मैम शेयर तौजरम की अहमद जस्टिस फॉर सनातन रिम्स गेट थोमजिंदुना सनातन मिहाद यानिंगदे रिम्स की डायरेक्टर मिहादपनी मिहादप डायरेक्टर लौथोउ हाइब खुलाव क्या लाउखरे रिम्स तमलीब महरोय सनातन अथोपम्बु मियाथीना हाथोकपीरम्बगी मतांगना जस्टिस फॉर सनातन अथोपम्बुगी कंबुना रिम्स की डायरेक्टर उननबा होनाबद उनहनखिद्रे लोइनना मियामना रिम्स की गेट थोमजिंदुना प्रोटेस्ट तौबगो लोइनना सनातन मिहाद यानिंगदे रिम्स की डायरेक्टर मिहादपनी मिहादप डायरेक्टर लौथोउ मिहाद असिदा सेनबसिंगबु सेराक पिबियु हाइबा खुलाव लाउखरे हाइना पाव अमना मखा तारी अतोप पाव अमना याउसंग कुमैना लापदा सीएम ना पाउजल पिरकली थबल थिंगलिबसी थिंगनिंगदना थिंगबनते फुरुपसी कन्ननब लखटप सिक्सिन थौरांगनी बिरेन हयेंदगी हौगदुरबु याउसंग कुमैगा मरी लैनना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजल पिरकली ngasi numidang CM secretariat pangthokiba pawgi mifam amada CM N Biren pawmising hai Manipur gi oina nongmini asida COVID-19 gi oiragliba phibam ase aikoi chiksinningai oire hana active case asi supnadagi kungo humdoi kunga mari khak ngai durabani masida aikoi punamak harawa pokna durabani adubo khanghaudana state asida nongmada tarag humdoi phaw oiduna nongmini asida positive masing hingalakli haujik phawde active case humpu me ada laikre पंजाब की ओइनसु था खरा ममांगदा पॉजिटिव हंधरुरबनी अदुबो हंदक नोंगमदा मियोय लिसिंग अहुमगी मथक्ता पॉजिटिव ओइबा थेंगनखरे मता वसुमना लेबासिगी स्टेट खरादा नोंगमदा मियोय क्या पॉजिटिव ओइबा थेंगनरकली मार्च के लुसिलकपा मतमसिदा अनिसुबो वेब ओइना लाकली मणिपुर की ओइनसु मसिंग यामना नेमना लैरुरगा हंदक मसिंग खंगहेन हिंगलकली मरमसिना अखोय चेक्सिनदबा याद्रे मांगना हाय तौदबा यादबा उमंग लाय हराउबगी ओइरबसु लायगी थरम खक तौबियो हक्सांग सोनबा याबा थौरम तौबिगनो यारिबा मखै थबल सोंबिगनो याम नक्सिनना फमगदबा थौरमना सिंबसिंग यारिबा मखै तौबिगनो थबल थिंगनिबसि लेंगाकना थिंनिंगदना थिंगमनते तंगाई फदना लमदम असिद खुंदारिबा मसिंग यामजतबा फुरुपसिंग असि कन्ननबा लौखटपा सेक्शन थौरांगनी यारिबा मखै फिजिकल कांटेक्ट तौबा थबक थौरमसिंग तौबिरगनो पुनसिंदुना सक्सा हाइजानाबा तौबिगनो लंबीदा थौरी थत्तुना सेल खाइबा तौबिगनो लाइसेट असिदगी अखोय चेक्सिना लैमिनसी हाइखि अखोय हाना हिंगिसी अदुगा पुन्ना हराव कुमै यौमिनसी हाइबु वफमसिंगसु सीएम ना थमखी हाइना पाउसना मखातारी अतोपा पावमना मिनिस्टर फम पुहंदनबा मेमोरेंडम पिसिंखरे वांखै एसी दगी कांग्रेस दगी एमएलए ओइना कारबा मतुना रिजाइन तौखिदुना बीजेपी द यावरबा मतुना मिनिस्टर ओइदुना था तरुक सुबना मिनिस्टर फम पायरक्लाबा ओखरम हेनरी ना अमुखना मखाताना फम पायनबा थौरांग तौरिबसी लोना यादबनी हाइना मणिपुर स्टेट काउंसिल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई की सेक्रेटरी एल सुदिन कुमार थदरपा सिरुल अमना फोंदोरकली सिरुल असिना हाय मा करिगुमा मखाताना फम पाइनिंगलाबदी इलेक्शन थेंगना फम थोई महाकपु मखाताना मिनिस्टर ओहेनबिदना मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमसुम स्पीकर मेमोरेंडम अममम पिसिनखरे मसी तसेंगना हायरबदी इकाइनिंगाइनी अमदी मखाताना मिनिस्टर ओइनबगी हक लैत्रबनी हायना सिरुल असिना सु मखातारक्ली अमरोमदा ओ हेनरी हौजिक करंबा पोजिशन लैरिबगे हाइबदु मियामदा खंगनबन थोई कांग्रेस मतम लोयरब ओ हेनरीबु मिनिस्टर फमदा हौजिक लैरिब्रा नत्रगना करंबा पोजिशन लैरिबगे हाइबदु मणिपुर की गवर्नर चीफ मिनिस्टर अमरी चीफ सेक्रेटरी ने मियामदा खंगनफम थोई थवोंग असि कॉन्स्टिट्यूशन बु सिंगनबनी हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की मैकेदिगिसु फोंदोरकली अतोपा पावमना मणिपुर अहानबो ओइना गाड़ी अमदगी ई चलान की खुथांग लुपा लिसिंग 10 हेनबगी फाइन थियनखरे मणिपुर अहानबो ओइना गाड़ी अमदगी ई चलान की खुथांग लुपा लिसिंग 10 हेनबगी फाइन थियनखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसपी की मियंग मखादा ट्रैफिक पुलिस की एडिशनल एसपी ए देवानंद अमदी ट्रैफिक ओसी आर के इदेन लुसिंग कंबु अमना दिउललेंद सतखिबा ड्राइवर साउरब स्केल की फाइन अदु थियनखिबनी हिरामसिगा मरी लैनना ए देवंदन हाई मोटर व्हीकल एमेंडमेंट एक्ट 2019 की मतुंगिना ई चलान सिजिनदुना फाइन असि थियन बहुबनी ई चलान की 60M द एक की मतुंगिना गाड़ी से यावदब इंश्योरेंस यावदब सिंग लुपा लिसिंग 10 ड्राइविंग लाइसेंस पाइदबना लुपा लिसिंग 5 अमदी हेलमेट उपतबद लुपा लिसिंग अमा फाइन ओइना थियन यावना अतोपा फाइन सिंग ऑटोमेटिक ओइना 60M असिना कक्सबनी फाइन थीबा ngamdaba miyoisin ek asigi matung ina police na faba madi court satlaga bakha taba thabak lokhatkani lamdam asigi miyamna gari thabu matamna niyam sumna gari thabiyo sai sudrib angang singna mama mapa sing gari piduna thadorapagi hainabesi thabigano miyamna su traffic police na
paikhalagriba asida cooperation pibiyu haikenasu pausina makhatanasu phungdorakli atop pawamana laurok amaromgi hangamai thadokramle Thawal district ki manung sanba langmai thet ukhong sangamadi salungpam khulhumgi lonaba mafamda leba labukta lauro amarom oigadaba hangam sing mai thadok tuna manghalamle thawdo osi tha sigi sajat kunga mari da thokipani thawdo osi ga mari leinina lamdam asomgi laumi maibam roba na pausi sida hai KBK Thawal gi senthang makhada laurembam laumi sakhatlup nongpo laurembam na laupari amada hangam hunjabani Laurak ama lokraba matung lemhoriba laurak adu mai thadopiramani laibak thiba thawdo aduda hangam khaktana tana laufam asibu koisiliba sambalsu mai natumna sakre asigumba mi letaba tanja yenglaga nungthil pubopta mai thadopiramba si handaki asina ahan manate mamangnasu usara mayam yanthatuna manghan bikhiba laikrabani atamnana tawge yauna tawba thawong asi lairaba nomagi sara tanjaragi hingjariba laumi-singda makhatana tawbigano hiram asiga mari lainaba singnasu miyeng sangbiyo haina so appeal torokli haina paw amana makhatari loisilakpoina atopa maroiba paw amana March 18 gi April 3 phawda awang nungpokta akan manong subuga loinana isaw thoklaba yabat yana lei IMD India gi Meteorological Department EMD gi National Weather Forecasting Center ki matung ina Bharat ki awang nungpok thangbada March 18 gi April 3 phawbagi manungda isolated oiba mafam singda akan manong galonyana pak sana akan manong suraba yana lei amadi lamdam asida ising isaw tholaklabasu yana lei haidi masigi maru oiba maram singdi March 19 amasung 19 da nongsup thamba Himalayan region amasung Punjab ta pak sana pana subadagi hauraga pak sana akan manong taba Untab akhak araw tawuna maram oiraga nungsup thangbada active disturbance thoki amasum cyclonic circulation thoki hairiba chap manana matam asigi manungda awang nungsup amasum masigi lonaba mayai thangma Bharat ki lemhoriba saruk singda isolated oibadagi scatter oina nong amadi akhak araw su tawki Rajasthan hairiba matam asigi manungda nongma natragana ninidi isolated oiba lenta kiba urful gi nonglai nungsit sitkibasigisu report tawrakhi laiba asigi mayai thangma saruk-sing cyclonic circulation na maram oiduna parap tawbadagi sang amada isolated oina nong amadi akhak araw galoina Bharat ki mayai thangba sarukta haukiba sayola sukhi Bay of Bengal dagi silakpa kha nongsup lomda sitpa akanba lower level gi nungsitna maram oiduna Bharat ki awang nungsup thangbada March 18 dagi April 19 fawbagi manungda pak sana parap tawba nongsubadagi mafam khrada akan manong pak sana suraba yai hairiba matam asigi manungda lamdam asigi ising isawgi phibam oihalaba yanasu lei hainasu pawamana makhatanasu phongdorakli atopa pawamana Kaksingda lanai beng amadagi lupa lakh 53 lakhre ngase yuk pung 8:30 tabra Kaksing district ki Kaksing police station konba kha Manipur college taba lambi paringi Kaksing wairi khunjai lekai khongnang mari panba mayada hangba lanai beng amadagi misak khangdabasingna lupa lakh 53 nongmai sindonda lakhre hairi press ta phongma pawgi matungina sel lakhriba lanai beng adugi maming BCM Financial Service kawi Kaksing makhalau MLA parengdagi mayang lambam Johnson sei 32 apokpa manihar kauba amana finance tawbani hairi sel lakhriba masak khangdaba naha singadu punna miyoi ahum sui hainasu pawsina makhatari police na case ama lakholaga sienaba miyoi sing fanaba pak sana thibu humbagi thabak sathaba hokre hairinasu pawmanasu makhatana phungdorakli